Belai hambai, ang Mongol Deborma, Party IPF tini Assistant General Secretary, tai spokesperson. Ang okok sana ni bagai nangka, tam ni bagai hamba, IPF ti party ni ungai khana 16 tarik Desember, bon ungnai hanai, jakaisha mobile, Facebook, YouTube, viral ungmani. Aba asale sang khana kuno bonda kogya, Party IPF tini ungai bonda kokmani krai, ajaga ang nukha, chini borom ganang NC Deborma, tai agini sini bohiskrito netarok ni ngai hoito ba kabang masakang sini kaisa press meet khaitani je photo rijak tongmani a photo no riksawino keba kara aba haike sung info tirprainfo.com rok ni bisingtui tai social media ni bisingtui viral ungjak nokha IPF te khana bonda ko gohnai pheba sang IPF te party khana bonda ko mani krai sang bas kango chini citizenship amendment bill no riksawoi Home Minister by Malay Family Yaglo Batesha Malay ni bagai ready laijak abani bagai khana ni bonno je IPF te rokta ko gohnai awai khlai tongnai rok borok nang specially request khlainani nayo tai sanan nayo IPF ti khana bonda kokna ni bagai kuno wan subject krai abani bagai joto khajani ta hokte bhuksong sara tirpani chini IPF ti parlen ni ungai tongai ta hokte bhuksong na kabokna ni musungo narak khana ni bon hnai awai khlai kuno wan sub pongota tongdi chini party ni decision jeng until or unless chin meeting o jeng finalize ungya sak awa hikuno movement jeng khlaiya belai khena hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sona sini channel tabu bonnorok subscribe khlaya khong khangken daktino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta makhane video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re kha ke sung video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai belakano hambai nai tongdi